Hadin ba bun bun snem ki pai ba chung ki lai tili ki konstitwensi ki ba kunthop ya kom sning so yong bat mairang ki la angnut ban yo e ka surok ka paka da dulat amsaw shadu mamaram menta kasi ka afran trik luber usumbut mitrang ba ulalai ban bo yu monong rem ha ka jelang bala penlong hasin teresa secondary school ha mau laingot ha ka ba lai senran lang da ulampang ki yeng da wat ai ka jalau ba met baling do haringkat UMLE ka soyong ba samlin mal ngyang UMLE ka umsning ba Jason Saukme bat ki he officer ka tapludi bat ki pai ba ka te ka than ya kani project la baitingka da ka World Bank ya kabala tip kum ka Megalia Integrated Transport Project kabala kot chakan rip saw point khat al klur bat ban panhe shu ya ka surok ka badai na maumaram nong thliu maumi molndap ka wajrong kumba saw puai point sanspa ar kilometer bat ban pandap house nam ar hajar ar pulai haba ajing kren ba met ba lingdo obadeiru ulampang ka ying do batho an ka jala ubolongru kumusumbut kongsan ubal ai ka jiro ya ka tapludi bakala simkhia ba bon ki project surok ha ka jala hi borok kawai ula bonjuru badai ban kampan le jumut ha ki thai na kungdong namar maki ki kendu i jing e khamtam ha ka pang kastam na so manong ba kane ka surok bat kalanti yai kali kalong ka surok ka bala paunam ha ba ka jing paunam jong ka kalong ha ka jing sneo mde jing ba tinga sutunat pada ba mentasi Ginayolan dia kaban bu yang ni mau nongdim, nak kabanta ban perbah nak urut. Lain itu yang apa kena ke skim lah pun nak buat software skim pendam nama nak pun tu nak buat perlu di software benai nama kan. Software benai ni kelas selam palapi nak. Jadi bodoh software tayo rumah tayo kami yang lain. Nama kami tangiangan bawan sekonsumsi. Kaban nungkong bak kaban don kam kalong. Ya kinong sung jong kene kadong katan. Kibahapan late panwan. Na kene kajaka kejoki sekiwi kajaka. Kibakihapan late. Kalau dia keba ngasuh balik ben ai ke jero ya ka perlu di department apa ke jelam jong di minister ba pastor bagi ni lain senam tam ngalapet ban ngalajmo ban ngalabisa umdai ban ong batang manga ngayo ngalapet ya ka state borokoi ki jaga ki ba ki jaga ki snong ki ba ki jaga ki ba kampung dong teng la kum klet teng la kum eno lese kala banong ha ka jintip la de ka jing bom tim kam na manong kita ndai ka jing sisa kalong baladan kam ban kmi balon pekel pang ya ki snong ki ba ki jaga ki ba kampung dong jangan nas. Nganya tu jadi kawai nakimat. Ibang aso baka soka kadal kam ya kaban jua baban pet bah. Bagi lais na menta ngayu ya kene. Ka attention na kalian do department bana ka soka. Kalau man pet ya hidup ya disurok bangkene sa kisnong iba pe apo ka state bro kawai. Kilaban long scheme ibadai na kalian ke state government, ilaban long scheme na kalian ke central government, ilaban long scheme na kalian ke World Bank, iba funding lembaga agency iba compare. Kita kira dibentak iba kinuan ki funding schemes. Ndre ka attention ke dalam kam ban page ki jaka ki waskedong. Kilong kwe ki yap halanti namar makam don surok barak kit ki ya ka kho hakaba kita kilong kene iklan no sistem ti kajing imba kajing yak kajong brio kam de ka ti jungi ndre hato ngila kenel dia kita kijira bat gina donno ya kata kamon kabangin ai ya ka prarti jungi sa kita ki badai banyo alam
Haba ajing kren na kaliang ba perstun song ubolong ru ukongsan ha katay kasngi ulong ba kasarkar MDE ka kwa penwanra e kajingkala bat kani kajingkala kan sedang suana nong kendong pat penwanra e karoi kapua knang ban penjana syusyu e kapong taikam. Uba song ulong ru banadu basimti da kani kasarkar MDE tang na katana peludi kala pelut adu saw jasan spa klur tengka tang na bentak surok hapok kejala borok kawai kata tang hadu benail bayar arhajar arhuai. Kani ka surok jongpi namar kata kan long ka way ni ka surok ka ba itna ka ba ka specification jong ka kumangong pi kaya rengkat bat ka national highway te ka to kijing ruai baro ka ba meneng yo snow armut kinong ruai kila ruai kan urlok ka to kijing ruai hadin mangiladep pan pentrei ya ka di ka surok nadu nama maram hadu anti halat umsau hadin bangla shimti ke sarkar kabenengkong ke kabinet meeting ka mengi isyong kalong bangin ya saindur saindan yaki program bakir komtrekam kumno bangila ban pentulun banwarna ia karoi kapar ha baro saudong jong ke jelam ekla bat ke subjek pedeng ka bengi keren kelong ngikwa ban pentikna ba ngin yoi badon ke jingkela bat kata ke jingkela ka bengi kwa kelong bahkan sedang na kinong kendong tang hapok kabeludi ngat keren ngan nampak keren buon di giwe-giwe department nampak kapor kam siap hapok piludi department nadu katukas ngi bangi simti ke sarkar kum ka MDA hau benai mat kum mangompi arijar kapra hadu mentang ngan ai lepai ngan ken lepai biadu lai hui trik umat ar hajar ar pawai sengobah tok bah haga jabil saw hajar sanspa klur tengka ngilap ai sanction na kabenta kabayadei bat kasurok saw hajar sanspa klur tam ne duna kendia telada pikhen ya kata ken mapi katno sisnem tang na kapeludi kabangi penpoi ya karoi kapar hakeleng satlak jong kejelam iklajung kelempat keren ye kiwe-kiwe pat ki department ka PHE ngimpat ye keren agriculture ngimpat ye keren education ngimpat ye keren ka health ngimpat ye keren bat kiwe-kiwe ki department ngiklep pat ye keren tenre nga sukwa ban ong ye pi ka way kinong wat daw kim kutsu kat banginang trei bah kat ta kibriu kinang wat daw kat ta kibriu kinang criticize bakata ka MDA government kabakumta kababsuto sutau suto kadai ko baong basamlin men ngiyo iya kini gisngi badon ko to ka load shedding beniong bad katu ka load shedding nga akan mau nga job election no 2000 lai manus nem kadon bay load shedding tang bakabajia khala ka jing criticize umreu menta day how ne wa arhajar arpuwe lamtip ka ikadaw hana baka MDA government ka bom trei ngango pila de kam trei sngau bahaya legwat RTI saw hajar sans pak klur syai kali atrai kata ka de benengkok dengan syukwa penong ye pikawai how ba samlin mentakan don jingkit kan sadon ke jingkit baca kene ngala IT how chief engineer executive engineer bakin penkre ya ke DPR kloy kan pala
pi ngan tu pi la dang yo ka connection nang tai khen ma pi ka yo ka hat bat chene ngatip ba kan ke sileng ka de ke jaka ka ba kibreu ki im da kare uba samli nuang ke jing reps ing ga belajar bahasa ni kawe kalong ing ki yo adreu lak new lak system ki kamai na ka jing reps ing teler ni yo ban le yo sang te ngatrai kan long ke jigur ku ka bakrau ban dei su tang ya pi ke nong rep menai ba jesot ni laong ba kituris su ke mantuj amar ka diga jaka ka de bitna na lor ba pio ya karet karyang kan mau bah pinyo aru kapisa ban kamai leng ba ka tourism namar balai kinwan tuj kini kituris sedang bersnai kani ka homestay ka biyong ar kamera lai kamera si hajar sanspa si met pinsim la digisa ki breu tangar phosngi ke si benai ru la kamai la buan hab khadu la ya deng ksiar lut borok pinyo ada kum kata ka jingin bakata ka de ka plan na kalian jong ke sarkar endi sakawe ke jingkurku ke bapinyo nganya thu lepa menta ya ka survey jong kan ke western bypass yo ka Shillong western bypass ya kan ke survey ngiladep ngithau de ke komiti ke badai Riboy banyalam da ke DC na Riboy ke badai sade se is kasil jalam DC na po Shillong kiladep le ya ke survey lada don na pedeng jong pi ki trai jaka trai puta nga ai khoblei lepa ya pi namar ba imat piru pinia keluj mensim ban ai jaka lada mi sakane ke western bypass Shillong western bypass ngau ge pi kane ke de ke jaka ka ba itnat tam kibrik banwan kai ke banwan nang the na gawati kan mau bahak kinunya su Shillong kinyat nalap umsau mau lendep poi syaka de jaka nanta kinyat ya kan dikikeng thamai jobi ka ban connect satai sa umlengka nong umlong nanto kan kinek kum kinmi satai sa viewpoint Shillong kajing mangi ke sarkar hapo jela mahila bansna ban pendep ya kanu ke projek ya kanu ke skim kajing kadai kajaka balai namar kalan tenio sistem jungi hangni kamdei kajaka sarkar kadai kajaka kalak banlong ka rikur kalak banlong ka riraj lani kalak banlong ka rigenti jongno re jongno tendai kabae kalong ba donteng kitrai jaka kibarit mensim hadu kata-kata namar ba nakidao kibom kabangimla ban supu teng kane karoi kapar kasakun no pi kata kade gijing kabakrau kabahadu kide kisngi ngidangi kendu mentah Bye bye,